because uJesu sibonisile ukuthi why angafuni alcohol kubantwana bakhe. Yeah, i-alcohol usitshela uJesu athi look ukuthi amademon bayenzani in the kingdom of darkness lapha phezulu. Mabayenza alcohol but njengomuntu makahlanza bayahlanza kuphuma into esabekayo ingena kule misebenzi utshwala. uJesu athi uboni Lumela mogedi ko hae ke wa mala molnaneng la rona la news hae ke ntumelle ko share la video ya go tswa go ntate Enigma ya kgalema ka bogale bakeng se dinotagi pele ya mo re go go pele ngwalo go tswa go Diema 20 verse 1 e re yona beine e fa motho makoko bjala bo tlhola mashata mang le mang yo a tagwago ke setlatla ha re tseneng video ya ntate Enigma. njengomuntu makahlanza bayahlanza kuphuma into esabekayo ingena kule misebenzi utshwala. uJesu athi uboni adathu abantu mabadakiwe abanye bayahlanza athi dathu abantu mabadakiwe abanye abafazi bafuna ukulanda amadoda mabadakiwe athi abosisa abaphuza kuma night club bayela kuyodakwa mase badakiwe bahlangana nama boyfriend the very same night bayolala nabo. Athi umoya ofakwe kule alcohol athi abanye abantu babaholile baphethe imali akaqala ikhaya uqala etshwaleni kule tavern aphuza umoya ongene kulo alcohol umuyenze ukuthi semasikadakiwe akhohle ukuthi ekhaya bafuna imali bafuna ishipo angithi phuma umsebenzi noholile oqala lapha etavern uyaphuza. So ispirit esifakwe kulo tshwala masikadakiwe le mali le uyayibheka kuba nento imtshela ukuthi hayi mani idle imali yakho hlukana nayo angithi wabo kanti spirit esifakwe etshwaleni so abantu baphuza baqeda utshwala baqeda imali angithi uhola ngeviki so uyiphuzile wabhesa etshwaleni suka lapho sekadaki usabuka ekhaya ispirit esifakwe lapho. Wathi futhi uJesu kune spirit esifakiwe ku alcohol for abantu ukuthi mabadaki balwe. Kusibana abantu mabadakiwe kunabantu abalwayo mabadaki omunye uyakwata makadakiwe angakhipha isibhamu khona manje asidubula. uJesu athi umoya ofakwe ku alcohol. Why? Because anything that the Lord said do not touch. Once we touch it uSatan uyajabula ngoba uNkulunkulu wakho uthi amadakwa akangeni ezulwini. So uma kuthiwa amadakwa angeke angene ezulwini that means ke ungadakwi wena you are a child of God amadakwa akangeni. Once usebenzisa ialcohol and alcohol iyadakwa then ke uSatan uthi usebenzisa into yami ngoba uNkulunkulu wakho uthi ungayiphuzi lento le. That means yami lento lezophuza abantwana bami wena uyayiphuza yabo. Yes, that's why uma uphuza utshwala that's why uJesu uthi sitshela abantwana babazalwane bangayi kuma party. Angithi ngitsheli abantwana babazalwane uma wena unomntwana umfana una 14 years esikolweni kunomngani wakhe uya birthday Saturday so umntwana wakho uyakucela baba ngiya epartini ya lo mntwana singena isikolo sonke. So when you go there umntwana wakho makaya kule party leya kuzoba ne music yalapha emhlabeni lo mntwana wakho umzalwane nawo umzalwane so uye epartini yalo ebangena isikolo bonke uyu support. So uJesu athi imusic ezabe ekhala lapha imusic house leyo ezabe ekhala lapha or piano or what kuzoba ne spirit esizayo lapha ukhala imusic wase kingdom of darkness so kuza spirit salapha kule mkhathi so kuzojayifiwe. So uma kujayifiwe amademon bazombona ukuthi lo umntwana omzalwane so amademon bamenzani bamshuta ikhamera ngamehlo ukuthi umntwana omzalwane ujayifile imusic ya wethu. So ke bayenzani bazofaka ispirit kuye ukuthi afane nalapha abangasonta laba abangasonti. E fela na mo tabe ya ntate Enigma ya kgalema ka bogale tabe ya jwala a re modimo a nyake jwala bona le leshata batho ba ešo ene o bolela mo go goreng batho ba basetsana e ba tailwana kua di night club ba felletša ba etswa le bashimanyana go bona masogana ba sa tsebeo ba felletša ba robala le bona bekeng sa ona madilao mola ba bangwe ba reng ba hodile mafelo a kgwedi mešomong ya bona ba lebala go ya hae ba ya ona di night club tšeue ba reka majwala ba nwa ditšhelete tše ba di bereketšeng kgwedi ka moka gomme morago mo ba senotawa ko gona ba gopola hae mola ba se sana selo ke yona moya e mebe e hlolago ke yena Sathane
Ke ka lebaka leo o humana motho a tawa beke le beke, le hona he le mathomo o no ke ipotsa gore ke tšatši la mathomo o ka sa bušeletša, o no dula o ena le mokgwa wa o duma o ka re o ka nwa gabedi gobane moya o mo bo o tsene ho wena nako tše wena o thoma o nwa jwala. A re jwala ke ntho e o ka oketšago setšhaba gobane Sathane o ile a tšhela moya wa hae o mobe, a re o mongwe le o mongwe a nwa jwala e tla ba wa gagwe. Modimo a nyake taba yeo ya jwala gobane o ile a bolela a re senotagi ke ntho e sa nyakegeng go bana ba bazalwane goba bona ba phološwa. Ge e le wena mophološwa wa tshwanela go dumelela morwa wa gago gore morwedi go ya diphathing gobane gona moo ke moo o tletše moya o mobe, moya wa Sathane. He o dutše dikoša di lla tšana tša mapiano, Sathane a tsentšha moya o mobe a bona gore wo wa bina mo ke ngwana wa mozalwane goba yena mophološwa. A tsentšha moya o mobe go yena gore a feletša dira dilo tša go tšwa tseleng go swana le gona go nwa majwala ue a le goreng o a tšhetše moya o mobe. Maele ya ntate Enigma a feletše gona mo mogedi, ke ya go leboga ge o fihlile mafelelong a video ye ke re tlama le wena mo videong ya rena o tlo go latela. Go kgopela gore o ntšhiele comment mo tlase mo comment sectioneng o mpotše gore o kikwa jwang ka maele a ntate Enigma, ka gore ebile re fihlile gona go December mo majwala a tsenang left right le center, ko reng majwala a tletše lefase ka bophara, ko gore bana ba bannyane le ba go ya dikolong ba taiwa. Ke nako eo le reng o tlhame ferefere ya go fapafapana. Mogedi ke kgopela gore o šie commenteng ya hao o mpotše gore wena o kikwa jwang ka taba ye ya ntate Enigma ya dinotagi. Gomme re tla bonana mo video ya ka e tla go latela, ka go rialo ke go šia ka taba yeo ya gore di ema 20 di re wa nwa njwala ke setlatla.